Dem baş tevaşevanên hêja ev dem û hemî demên we xweş bin. Îro em ê Newroza Almatê zindî pêşkêşî we bikin. Helbet sê hebhevalê min ê hêja niha Almatê qada Newrozê ne, Mîlana Barî Barzanî û diyarê hêja îroyê min ra alîkariyê bikin. Em ê Newroza Almatê zindî bigînin we. Em bi vê wesîla Newroza Almatê ve jî em Newroza we pîroz dikin. Dibêjin bira Newroz pîroz be, hêviya rojên şad û geş, azad û serbixwe. Belê, niha em dixwazin bi destpêka Newrozê bi qisedana serokê Federasyona Navnetewiya Kurdên Sovyeta berê Şêx Remezan bînin ser ekranê. Em peyamê wî Newrozê bigirin, piştî wê êdî em ê binêrin nava demê de em çi dikin, em çi dikarin bikin, em çi dikarin bigînin we. Birêz Şêx Remezan, hûn xêr hatibin ser sera serçava, em bi wê wesîlê ve Newroza we jî pîroz dikin. Yekem ez berî giriyê we ez dixwazim tiştekî pirskim, ev Newroza Almatê çima ma heya hînga. Yani Newroz şu êdî dema camûşqiranê, çi problemi? Kerem kin peyama xwe Newrozê û bersivî jî bidin. Berk pîrozbûnê ez ê ceva pirsa te bidim kek dewrêj. Kerem. Berî wê jî ez dixwazim we ra û hemû xebatê televîzyona Berbangê ra bêjim spas. Wekî we îro ev bara da ez pê xwin, evê Newroza me dine ser ekranê. Me Newroz paş dahavî çimkî Almatê Qazaxstanê Asya Navîn de hewa gelekî hevketî bû. Me Newroz îro em devra dikin, devra meydanê dikin. Wê jî me îro rojeke xweş e tav e me lema havî te îro da. Ji bo tenê ji bona bêkarî. Ya pîrozbayî ez ser navê Federasyona Navnetewî ya Kurdê Sovyeta berê, ser navê Konfederasyona Rewanda Kurdistanî, ser navê Komela Kurdê Qirgizistanê Medya, Newroza we hemiya bimbarek û pîroz dikin. Pîrozbayî di me hemû gelê Kurdistanê da, hemû milletê Kurd yek derve welat, yek welatê xeribiyê da jiyana xwe derbas dikin, Newroza we hemiya pîroz dikin. Emrê dirêjcanê selametî we hemiya ra dixwazin. Gazî xalqa alemê dikim û wekî dunya ev şerek îro ketiye nava dunyayê da bê sekdandin. Ez ev Newroza îsalî ji bona milletê me, ji bona hemû 5-6 milyon Kurd gaveke mezin ber netewîbûnê, ber yekîtiyê biavîtinê sala îsal. Amin. Em jî bêjin amin. Em hêvîdarin rojên xweş û geş hêviya me, gelê me, milletê me û dunyayê. Gelek spas bimbarek û pîroz li we hemiya. Gelek spas şêxê min, gelek spas, gelek spas. Em jî Newroza we cardin pîroz dikin. Em we bi xêr û xweşî verêkin. Spas bo peyama we û em binêrin qada Newrozê ka barzê. Kek dewrêj, ev Newroza îsalî ya Almatê ez bigiliya biborîne. Me karê bikin em du bajara da çêkin, Federasyona me, Federasyona Navnetewî ya Kurdê Sovyeta berê, me bajarê Almatê Qazaxstanê û Rûsya Stavropolê hazîriyayê dikir. Lê mixabin Rûsya nava şêr daya lema jî me hetanî belkî dusit ceneze hatine Stavropolê Krasnodarê me ji bo xatirê wê ya me Newroza Stavropolê hîşt. Em Newroza Federasyona Navnetewî ya Kurdê Sovyeta berê hemû bajarê Almatê Qazaxstanê de îro derbas dikin. Newroz we hemiya bimbarek û pîroz. Gelek spas em jî were gelek spas dikin. Spas bo peyama we ez wedaxim, xêr û xweşî we verêkim û em bizvirin qada Newrozê. Barzanî dem baş.
روز باش کاکو جانو چانن باشن gelek spas Barzani can spas bijî tu niha qada Newrozê tu dikarî hinek agahî bigînî me wir çi diqewime çi dibe dengê def û zirnê tê çi govend eşq kêf çi bêje me re زورنه جته شکر وی روزرا کاکو شخ گفت ما خواست بیستیاکی آداره بکن هوا پیس بو سار بو برف بو معویت داوی ایرو شکر هوا که باشه همه شکر خودی را رند در باز کن نوروزا همه کردن برک پیروزک و ایرو کما کردستان کما میدیا گلک دنگ بیجه مرا سترانگیخ بیجن کمی کرده لیستکه خون مرا بد نشان کرنه کمی سپورت جهال فوتبال بلیزن همه بنرن و مرا عالی بکن ایرو خوشکاما میلانا مراد و دیار همه زندگی بکشینن وارا پیشکشی واکن شکر خودی را نوروزا و توی برک پیروزک و helbet min bo te Milana û diyar got lê Murat min zanibû lêborîna xwe dixwazim em ê niha binêrin Murat jî kaçeyê nîşanê me bide em ê nava demê da kerema xwe ew kê dîmenên ha balkêş tiştê wisa nîşan bidin bira gelê me jî bibînin ka îro Almatê çi diqewime qada Newrozê çi dibe nêz ve bila bişopînin gelek spas wenda nebin kamera xwe danedin hûn virin ez we dadixim ez ji herim ba Milanayê binêrim Milana çi dike em ê dîsa qisekin Milana dem baş Milana dengê mi tê dem baş Milana Milana Фронтальные камеры. Только надо. Все вот так. Barzani ez bawerim deng naçı Milana'yı bawerim Milana dengê min nabiye Gopse müzik nalim dengrinde jara gota nakana ki tur vakava jara beteven Murat jî hazır nîne tu hela hinek wan dîmene aha karî nîşan bidî yani kamerata baş nîşan dide tu jî her bijî hela minekî govendê bibînin Milana dengê kamerata çima nayê gelo Milana
Hevan o kerema khoyla binirin dengi kamera Milana qetna çima nabiyeji baverim kerema khoyla ala kadar bin. Diyar Denbaş diyar. Selamun aleyküm. Diyar Rozbaş diyar can. Kerem khoyla kamera xo nişandı. Bid serwan dimenat. O kamerayı ne hejinen bibinin. Что меня ходит и пишет себя там? Это я снимаю. Ты говоришь, ты его снимаешь? Нормально эти записи, или камера дрожит у меня? Почему она дрожит у меня? А, это задержка идет сети. Задержка сети идет. Задержка будет.
بله بارزانی Kerem kaka can. سپاس دکم و دیمنین خوش دیمنین باش کشاندن گیاندن ما دنگمتی بارزانی تو جمعی از باورم دهج normal و شانا زندی سر اینترنتی İnternetin hafta bu başının internet başına kişinin Ledisaji spas aha sahne carcarına diki nişan bidin az hinek agahiya beginim hinek agahiya beginim temaşavanın mı Naka koncertama daspet bak kome kurda klama mara bastırın. Ben gözücün atam bejin. Az naka interview hıldım. Ma gala kurdi ma naka birim ki kidari interview var aldım. Bu kanalama. Barzani kom ki henüver kom tagut koma Kurdistan Koma Kurdistan'ı Koma Media, Koma Kurdistan, Gülistan vera Beli takras. yani komen heremi komen heremi u hunermendin ve heremi hami ver hazırın tagut eri Hami verin perbaş perbaş emi nava demi davanji gudar bikin temaşa bikin hevdarım dekerem ki elatışta nişan bidin interview jiçu ve girt emi parvekin Naka beli temaşevanın heja carna dengi qadi gelekti goymin ez carna xoşaştıkım nizanım şedi bejim ez spastkim bu ev kesin me temaşetkin meranı tevimeni kerem axı yekem veşaname parvekin yani hem iru txazın ve hizmeteki biginin gel her alij gel xura hizmet bikin yani hem bejin hem cemaata me Asya navin ra hem jî her deveri dünyayı kuderi Kurdhen wan ra hizmet bikin xo biginin wan biginin hev lema jî kerem axı hun jî mera bibin alikar mera bibin piştgir ber ku em niha her tiş destpêk bû me yani hêla reytingê da hêla temaşevana da lê em hewl didin ku serkevin bi alikariyê we ve em ê serkevin kerem axwe parvekin yek a duda jî şaşiyek malpera ewkî çêbûyê destpêkê da malpera Berbank TV hinga me xast navê televizyonê dayinin Nubar TV issa jî me nivîsî wek Nubar TV piştî wê me dît Nubar TV dîsa hey saziya ewkê saziya Kurdên Qazaxistanê jî navê Berbang e ev jî yani girêdayê saziyan Kurdên Qazaxistanê lema jî me got temam navê wê bira Berbang be İja Facebook'ê da me ev nav nukaribû bigiheriya yani bawerim mehek du meha dimîne lema jî hinek temaşevanên me hinek ça dibêjin şopînerên me carna Nubar TV dinivîsin yan jî wir Nubar TV dinivîse kerema xwe şaşneyê fehm kirin em niha kamera Barzanî hazir e em dixwazin serokê Yekîtiya Kurdên Qazaxistanê birêz Ezîzê Ziyo Bedirxanî bînin ser ekranê bira ew jî peyama xwe peyama Newrozê bigîne we bigîne gelê xwe piştî wê em ê dîsa bername xwe berdewam bikin birêz Bedirxanî hûn xêr hatibin roj baş serserê min keremkin İro Kazakistan'ı em Nevroz'e derbaz dikin. Kurda Kazakistan'ı
Тишину мы соблюдаем, порядок мы هم соблюдаем. نوروز قزاقستان دروازه کن نوروز Наши همه мероприятия, کردان همه ملت قزاقستان بمبارک پیروز بکن ساقی سلامتی و رزقازی her bijîn gelek spas em ji we re saxî silametî çawn dibêjin tenduristiyek baş dixwazin hûn her hebin hertim serkeftî bin lê gelek balamikşan her hebin ewa evkê Kurdayê hertim dibêje ya Rebbêl alemê berê bidî heftê û du milleta paşî bidî min niha jî we çawekê berî Newroza Kurda hemî milletê dunyayê her bijî hûn her bijî دخوازم تشتکی بجم Kerem. نوروز مبارک پیروز به همه کرد دنیا همه ملتک نوروز دروازه که باناج مبارک پیروز دکم نکار نه هفته هفت ملتان بره خواهده بنا خواهده کردان ده باشه همه ملتان ده همه ملتان را برادر her hebin سلامتی her hebin gelek spas bu peyama ve gelek spas dikim bimînin xêr û xaşiyê da belê serokê Yekîtiya Kurdên Qazaxistanê serokê Berbangê birêz Ezîzê Ziyo Bedirxanî peyama wî me girt em dîsa derbasî qadên Newrozê bibin ka binêrin belê niha jî em evkê dibînin ça dibêjin ev pêşbirka futbolê ez bawerim wê nîşan didin Barzanî Aka Kerem kavat bizim ha. Bir şey bir kadın tadın ba Rafiki Yakub'e belê Rafîkê Yakub Mirzoyev Rafîk serokê Yekîtiya bibexşînin serokê Vakfa Profesör Doktor Kinyas İbrahim Mirzoyev û her wiha jî hem em dikarin kin û kurmancî bêjin serokê televizyona Berbangê jî Rafîk birêz şefê me yê hêja hûn xêr hatibin Newroza ve pîroz bi vê wesilê ve kerem kin hûn jî peyama xwe Newrozê bigînin gel bigînin cum'etê Kak devroz svara îro ez hevaşamana êjara dibêjim ku devroza me îro şerê bajarê Almatê bar pîroz be. Îro gelê Kurd pey wan du sê salê giran pey pandemî re roja ewlîne roja sê salê şûn re îro deketine meydanê ba evrê Newroza sava şîtiyê ve ba sava dostaniyê ve ba sava gelê Kurd azadiyê bîne. Em dilcan pîroz dikin ew gelê me were biya vê derê îro programa me geleke zarokê gencê me futbol dileyzin hemû ji Qazaxstanê beşdar bûne ji Cambûlê ji Çîmkentê ji Qeza Almatê komandê futbolê gencê me îro biya vê derbas kin em ê paşê wan agahiya bidin. Min bar pîroz be. baş gelek spas dikim Akiba Berbank gibi dojum spas. Ez gelek ji warazî me îro em îro vê derê bername jindî pêşkaş dikin sevap hemaşana ve me. Spas. yani ez Barzanî me helbet min xwast birêz Rafîk bipirsin Kerem ka. Ema te hilde ez te bipirsim tiştekî Na tamam tiştekî baş tiştekî baş em îro ketin çavê şefê xwe em ketin çavê patronê xwe ne tiştekî baş ne de kerem ki hine Futbolê leyska futbolê komê Kurda kerem kem pêşbirka ciwanên Kurda binêrin jî belê ew kîjan taxmin te got Almatê û Cambûlê Almatê Cambûlê Çimkentê ne û komandaka heye komek vira dozbiya biznesina çêkiriya ramê me Kurdin Karsaz yani çêkir du walîne yena bilezin kê walî bir hewrê bilezin finalê çempiyonê derê Peki tu dikarî bêjî yê finalê yê çi bistînin kupa
Yan jî em bêjin pêşkêşekî. Valla kaka sürpriza. Sürpriz ne? Yani dawiye da ez bawerim dawiye da karsazî me carekî wan bibin xarin marin êsa razî bikin verêkin ne? Valla şol vidaniya şol vida ki ava şabuna kaki Rafik rast got av 3 sala pandemiya bo şara tişta ma gel waqt derbas nadkir timi her salı derbas bu Nevruz man î sal şükür Xuda ra imkan çebu am tsaj derbazın cumat giş hadîna hevra şaya devrana bertavê giya şeyin ava Nevruz ava şabuna ne bo sürpriza ya ji bo hevdîtin hev şabunê ra Pir baş Barzanî bibexşîne ez giliyê te dibirim ez na derbasî ba diyar bim kamera diyar tiştên balkêş nîşan dide kamera diyar em herin ba diyar binêrin. Извините, пожалуйста. Извините. Diyarcan kamerê nehejîn kerema xwe tu ciyekî gelek başî her bijî Знаешь, не просто зум своя. bawerim birêz Ezîzê Ziyo Bedirxanî serdîkê ew diaxife. Diyar dengê min tê te Hadi de git hadi. ser dîkê Ezîzê Ziyo Bedirxanî min got qise dikin newsa deng naçê başê em derbasî ba Mîranayê ben Советского Союза и Биатбанк тоже нас пригласили и сделали членами этого конгресса. Я думаю, мы прежде всего должны все делать на благо нашего Казахстана. Алга Казахстан! Небольшое объявление. Еще раз повторимся. От сцены слева проходит блюдо, танцы и все прочее. Справа проходит футбол. Пожалуйста, все, кто сейчас справа, пройдите в левую сторону, дабы избежать травм. И наши уважаемые футболисты, мы вот отсюда со сцены все видим, мы уже за вас болеем. Пожалуйста, с мячом поаккуратней. Pere temaşevanên hêja wek tê dîtin wek hûn ji dibînin mixabin eva rewşa me Kurda yani rûbarê dinyayê yani Kurdê her heremê her dewletê her welatê hey lê Kurdê Kurdistanê tun ev jî rewşa Kurdên Asya Navîn e Kurdê Qazaxistanê eger du peyv Kurdî bijî yani ça dibêje sedî şiyest Kurdî bijî sedî çilêyî yani sedî sed peyvên xerîb zimanên milletên tevê jiyan dikin nav dayê her wiha jî hewildana xwe bikin çav heye we giliyê we qisedana Ezîzê Ziyo Bedirxanî jî gudar kir taybet Qazaxistan wek rewşa hemî Kurdên dunyayê em bêjin eger Bakur jiyan dikî ser axa xwî ser axa kal bavê xwî dîsa dibêjî bijî dewlet bijî komara Tirkiyê bijî wexta Osmanlî da digotin bijî padişah xaş bi nizam çi Tirkiya wê helbet ew ki ku derê bi rewşa me ev e mixabin em gele xwe rê bibin em dîsa derbasî qada Newrozê bibin ka binêrin Barzanî çi nîşanî me dijî dagirkera Aşûr sed salî zêdetir tekoşiya dikirin pêşangehtiya kawê hesildar zulma Aşûr dayî anî avakirina Konfederasyona medan bû bingeha biraciya gelên Mezopotamê û heya Aşê Cîhanî
درجان ایرو جسدی سالی دجی گلی کرد پشتن پلان سرگونی هر شوازی میتینگری بردوامه ایرو جی گلی کرد 100 سال بری پیشنگنتی شیخ سعید هفگر برخودان دست پید کرد اونها جچار پرچه کردستان جهان کرد تید کوشن کردن سرگون ولات خواه دو کتی جی به روشین تید کوشن برخودان دادن ام هیدارن او ببارن تو نروز 2022 به وسیله سرکرتنا گلیمه به هیوی او باوریا جاردن نروز و پیروز دکن سرکرتن گلیمه بجی تکوشینا نتوی بجی براتیا گلان بجی یکیتیا نتوی کمالا موسکو پیروز بایی بواره دشینه هر بجی نروز و بارات بله اوجی اخافتنه که پیامه که از باورم جه موسکوای هاتو من فهم کر قاسی که من فهم کر ابراهیم فلیت سروکی کمپانیا جوانین قزاقستانه نه تنی قزاقستانه جوانین سوویت بری yani اوجی ارگانیزه که گلک پروفیسیونل گلک باش ام ابراهیم رجدی بیجن بره هر هبه چاوی ماچ دکن و ام دیسا بنیرن ام دیکی نشاندن کن Во главе с Алиханом Рамазановым. Танец Гувен. Naka ansambla Kurda blazaj bu Navroze gumandak. Bizi. بله هر بجن جوانین قزاقستان به شرط و مرجن ام بجن تنگ تنه چند داخل جینده دکن بردوام دکن هم بر حلاندن و اسیمیلاسیونی حول ددن
ev tiştekî gelek xweş hem dilê merva pê xweş dibe yalîk de jî kela merva jî pê tijî dibe mixabin em milletekî rewşekê ahadanın mixabin. Много известных музыкантов, певцов, мы их объявим попозже. Сейчас мы бы хотели пригласить на сцену руководитель филиала Барбанк Талды-Кургану и области Осен-Углы Руслан Бержанович, а также Рахматуллина Анель Нурлан-кызı и Тамо-Углы Милана Мамедовна. Diyar dengemi tete diyar dengemi Kerem axo te gavadın pirtuk nişandıdan ştantek nişandıda evçin ştantı Kerem axo dikari disavi evki ştantı nişan bedi. И футболы? Na. Güzel nişankım. Pirtuk kitap batı kitap nişandıdan gavadın. Ev ştant çi hele ştantı nişan bedi Kerem axo. Наказ чем? Наказ шанком. Вадышки толбырын. Вадышки толбырын. Diyar kameri nehejin diyar aha hedi kameri usah nehejinen binirin vır çi pirtukene ve çi dani vır derbasi alidim biji ha her deri nişandı beli her tamam iştante nişandı. Henek dur iştante bisekin. Henek dur bisekin hem bibinin çi heyver. Her biji. Gellek spas diyarcan. Gellek spas. Пусть радует сегодня всех. Возьмемся за руки, друзья. Ведь мы единая семья. Татарин, русский и казах, курд, украинец и поляк. За нашим праздничным столом мы вместе песни запоем. Открыта дверь для всех гостей, для пожилых и для детей. И курды все из разных стран шлют поздравления в Казахстан. Играй, дудук, звени, зурна, желаю счастья и добра, здоровья и терпения, прекрасного настроения. Цветут пусть миллионы роз. Наш Навроз. Milana Kerem axo der dore xo neki nişan bidi. Kerem axo der dora neki nişan bidi. Milana dengê mi tê te mikrofona xwe da nede ez nikarim virvekim. Bijî. Bijî nişan de em bibînin. Hadi.
باش میلانا گلک سپاس گلک سپاس گلک سپاس Пирожка, 10 кило, пожелания всем. بله نهاجی امکدارکی چند دامه ملتی جوی هرمه سالا و سردیکی خدمت چند گلی خو چند هنر خو که برز ایسا بردر کی ایسا بردر کی جشنواره پیروز به روسی یکی آدار آلماتی هم نوروز در باستکن انشالله یه نوروز 2022 به نوروز آزادی سرکفتنی یکیتی و آشتی انشالله 2023 ساله همین انشالله دیاربکر در باز کن بجی کردستان بجی ملت کرد هر بجی تیجی هر بجی گلک سپاس ایسا جان دنگ ایسا دنگی متیته دنگتی بله وقت مدگوت ایسا برزانی tamam Kerem akı denge mi de barzani dengti barzani derkep jardın derkep denge teti derkep jardın vek min gut İsa salay Asya navi neteni Kazakistan'ı tamamı Asya navi'nin hizmeta çandakı milleti embejin müzikakı şahi و دعوتی گلی خو تاوی دو برای خو راشید و مصطفى سالا وی خدمتید که امکداره کی چند گلی خو بو لما تایبت مجی خواست عیسا بینن
interview ki pêra bikin lê mixabin îsa zû dest pê kir ez bawerim deng nedişî niha dîsa mêvanek dem baş dengti dem baş Kerem Gülbeli Mamosta Derviş Serhadi dem ava hoş be Nevroza ve Piroz be Nevroza ve Piroz Kerem axu helbet ez ve nas dikim bo minna bo gel xu bidin nas kirin û peyama xu bêjin boy gel ez bajarê Agirî Bakurê Kurdistan navê min Aliye hemû civaka Kurdê Pazakistan û Kurdê Esengê û Kurdê Welatşê me nas dikin ev pîrozbaya ev roj de ser navê Vakfa Mamosteyê mezin çoster dilêvaniya xwe Niyaz İbrahim o berbank TV em pîrozbayî didin we destpêkê o gelê Kurd hemû beşê Kurdistan Nevrozê we pîroz dikin ji kavayê hesinkar heta nê kavayê hemdem o ev roj roja nû roja Nevrozê we hemiya pîroz dikin serkeftin dixwazim ji bo Kurd û Kurdistan gelek spas birêz Alî ez dikarim bipirsim hûn wir çi pêşen hûn çi dikin yani karsazın yan jî karsazim karê karsaziyê re mijûl didim demekî dirêj ew Kazakistan Asya Navîn û Rusya ve welata tev digerin belê hûn kî dere agiriyene ez ji bazî dime serserê min sağ ol baş gelek spas bo peyama we gelek spas ez we serkeftin dixwazim gelek spas we ra jî her hevin wek hûn dibînin her deverê dunyayê Almatê jî Kurd dijîn Kurd jiyan dikin Kurd em bêjin karsaziyê dikin kar û xebatê dikin organîza dikin yani Kurd tenê welatê xwe da bindestin welatê xwe kî derdikevin êdî dunyayê da em dikarin bêjin serfîraz û serdestin em dîsa herin qada Nevrozê em bi kamera diyar binêrin diyar çi nîşanî me dide futbol Gol dedi mi? diyar dengê min tê te diyar Deng tê diyar ew sazbend wir hene yani dengê def û zirnê tê sazbend ku derê ne min got ciyekî tu kamera te futbolê nîşan dike wir dengê def û zirnê tê ew sazbend kîne ku derê ne tu karî wan jî nîşan bidî baş hapsekin em hinekî futbola wê herêmê jî em binêrin ka çawa dilîzin diyar futbolê nîşan bide nek çayê çînana Sen ne kadar pejde
Уважаемые гости, вот наш брат Курбан, главный по футболу, сейчас просит всех отойти с правой стороны от сцены на левую, пожалуйста. Мы мешаем футболистам играть. И это был ансамбль из Тараза Бербанк. Ваши аплодисменты. Сегодняшний состав музыкантов. Все те, кто с нами, все те, кто будет с нами весь вечер. Яли Джамал, минуточку внимания. Еще с правой стороны детей, пожалуйста. Потому что можно получить травму. Футболисты сегодня горят. Какие добрые? Рожбаш, Брайгежа. Приехала всеми любимая, уважаемая Берфин Мамедова. Чани, баши. Згалаки шама тадвиним. برای نوروزی من همون کرده بمبار پیروز و سرکفتن آزایی ساق و سلامتی نوروز پیروز و دنگ نوی از ما بیزیم دنگ امتنه ها هات ناتا هات باشه یکم تپر عجله کرد تاف ناهی لرویت بیخانه کرم خواه بده آلی کی آب بزور آب بجی آن ها بسدن کرم خو بده ناسکرن تو خباتکاره کی بربانگی دما بری هنگا بوی نه سروکی باجر بوی بله سروک کرم آخو بد ناسکرن جبنده اسماعیل ابراهیم اندام رهبری بربانگ قازاقستان از نوروز همو کردان پیروز دکن ساقی سلامتی سرکفتن آزایی دازن بجی کردستان دارشی برا دارشی سرکفتن گلک شما متدیتی نوروز تجی بمارو پیروز گلک سپاس نوروز تجی نوروز واجی پیروز به وسیله و خب باش بنیرن ام واجی وره کنم دیسا بزورن قدا نوروز گلک سپاس به پیامه به کامera دیار دیسم هنکی قاده بنیرن چه هیور
فوتبال چه؟ فوتبال شنکم؟ Barzani ketini kerem axum raj beji. Kato dengi matova. Başti az bavarım tu tüvdare ki. Kadar pirosta davranma. Serseri min xub bidin naskirini kerem axu Gülistan. از نوروز همو گل کرد پیروز کن نوروز هر چهار پرچه کردستان پیروز کن همیارا آزادی دمازم نوروز بمبارک پیروز کن Gelek spas gel kerem axu xub bidin naskirin dengi miti ve dengi miti deng çavim tezna bizim kerem axu xub bidin naskirin hun kine hun çi işi dikin yani ez ve nas dikim li hun xub bidin naskirin kan navroz و همیار پیروز به sağ ol gelek spas mixabin hineciya deng naçı mixabin ez bawerim Barzani dengi miteter Barzani dengi miteter deng İnternetin başına hafta. Barzani Hevanlo kerem axu vir Barzani rabejin dengi başte de her ber boksa da sekene dengi min naçı meyvana naçı wi hinek bira duri boksa sekene kerem axu Barzani dengi mitete Barzani dengi tete Kako dengi ve neymeda? Az vana bizim. Barzani ver boksa durkev Barzani jib boksa durkev
Tamam yerli kardeşler yerli. Ты ему сразу скажи, что его не слышно, а пусть просто пожрать. بله وقت ما گفت ابراهیم فلیت سروکی جوان سوویتستانی ما گفت دنگ باش داید لی ام جشن نوروز ببرین как давлеш راستی نافیزن لی لبرد دنگ موزیک تو قصه کم تدبیر نوروز همیو کردستان دنیای مبارک پیروز کن برا آشتی و برا آزادی و برا گش همو چخص ملت ما کیجان جی دنیای کدره هنه برا همو بختوار من مبارک و پیروز کن آمین امجدر سپاس کن ابراهیم جان بو پیامت گلک سپاس هر هبی گلک سپاس سری من هاتبی برزانی کرم که از باورم گوتن اکته هیدیسا Mesaj Navroza همه کردان پیروز بکنش بازار آلماته جنسای امریدش هم گوش کرد خواهدن بجی کردستان که دوره زور سپاش باره دوره زمه ببین اسلامات هر هبی اجوارا گلک سپاس کم یعنی بیجن برزانی دخوازه بیجن نوروز هدی دقده گلک سپاس برزانی و کاری که گلک باش کر هر هبن هون هر چارجی چاوی و ماچت کم هر بجین ام بیجن کاری که باش و مگیهان جمعت هر بجین بله تماشاوان این هجا هر دست پیکک داویک خواهی نوروزه که نتنی آلماتی نوروزه گلی کرد از باورم وان روزا قدیا همه هر دور دنیای نوروز پیروز کرن خلاص کرن مجی بوی آوایی بوی رنگی به نوروز آلماتی و ام بیجن من نوروز قدان ام بیجن برا هر روز ملتی ما هر روز گلی ما هر روز گلین دنیای وک شاهیان نوروزی به وک شاهیان نوروزی در باس به ام دبیجن سپاس هر کی ما تماشا کر هر کی وقت خدامه گلک سپاس وان راجی بمینن خیر و خاشیه دا دما و بمینن خاش بمینن ناوا خاشیه دا ام برنامه خو ادی داوی بکن